ya tivhoti swi ya emahlweni kambe a ku na vandla leri kombaka vuswikoti bya ku vumba mfumo ri ri roxe. Va ka hina laha mahungu yo hlawuleka ya siku ra nhlayelo wa tivhoti tiko hinkwaro ri perile. Vito ra mina ni Musa Mabunda. Kasi mina ni Matimu Khosa, amukela lomu mi nga kona. Hi khensa swinene ka mutirhikulori amukela Nsombani kusuka eRock Midrand. Vulavisisi ku ya ku enetisa hi nhlawulo byi komba leswaku vavhoti vo tala va tshemba leswaku nhlawulo u famba khwatsi naswona va na ntshembo eka IEC. Mbuyelo wa vulavisisi wu paluxe hi huvo ya swa vulavisisi ya tiko HSRC entsindza wa mbuyelo wa nhlawulo kumbe Rock eMidrand eJoni. Loko ku tshemba ka vaakatiko hi ku angarhela eka Khomixini ya Nhlawulo ya Afrika-Dzonga IEC ku ri karhi ku hunguteka, vanhu lava votaka va kombisa mavonelo yo hambana. Although the IEC does remain one of the most trusted institutions in the country, but obviously the voting public the trust is much higher. And that's probably for two dominant reasons. One is obviously the fact that many of the people we've interviewed have come out of the voting stations and had, generally speaking, perhaps leaving aside some aspects of the queuing time, a positive experience, and that translates into a positive evaluation of the Commission. The other one is that for many South Africans, the predominant response to unhappiness with the functioning of the political system is abstention. Leswi swi paluxiwe eka ndzavisiso wa HSRC wa ku eneriseka hi nhlawulo lowu hleleke mavonele va voti hi siku ra nhlawulo. Ku hetiwe 80 wa tiphesenti ta ti-interview eswifundzeninkulu swa nhungu laha xihoxo a ku va phesenti yin'we. Ndzavisiso wu lavisise tinhlokomhaka to hlaya ku katsa na ku eneriseka hi vatirhi va IEC, maphephe yo vhotela, dyondzo ya mavhotelo ni swin'wana. Eka ku sindzisiwa ko nyika vuxokoxoko hi voxe 73 wa tiphesenti va vule leswaku a swi na nkoka eka mavhotelo ya vona, 25 wa tiphesenti va te swi ni nkoka kasi tiphesenti timbirhi va te a va swi tivi kahle. Leswi swi hlamusele tiphesenti tinharhu ta vavhoti hinkwavo lava cinceke va vhotela mavandla man'wana. Since the 2016 elections, we've seen the reporting of self-reporting of coercion increasing over time. It particularly jumped higher in 2019 and 2024. So it's something that we really have to watch out for. Just to say that it's happening predominantly before election day in households, in communities, that forms of pressure. But it is something that we do need to worry about because it is translating into 3% of change relative to what they might have voted for. Ndzavisiso lowu wu endliwe eka 300 wa switichi swo vhotela leswi nga tirhisiwa. Eka xitichi xin'wana ni xin'wana ku burisaniwe ni vavhoti va 50 lava hlawuriweke hi ku landzelelana eka siku hinkwaro ra nhlawulo. Switichi swo vhota leswi hlawuriweke swi tekele enhlokweni ku hangalasiwa ka swifundzankulu ni swin'wana. Loko ku hlengeleta vuxokoxoko swi herile, swi pimiwile ku tiyisisa leswaku swi yimela vanhu lava voteke. Tshama na hina hi ta mahlweni na mahungu endzhaku ka mavhengele. Mahlweni mahungu eka SABC. Vandla rintshwa ra MK ri kume tivhoti to hundza miliyoni ku fikela sweswi tanihiloko mbuyelo wa nhlawulo wu karhi wu fika.
MK ri tikomba ri ta hundza EFF ri va vandla ra vunharhu hi vukulu eka mavandla ya politiki laha Afrika-Dzonga. Vandla leri fumaka ra ANC ra ha rhange mahlweni hi tivhoti, kambe vulavisisi byi komba leswaku ri ta tsandzeka ku fikelela tivhoti to ringana ku kota ku yisa mahlweni no fuma tiko ri ri roxe. Ku ya hi mbuyelo wa tiko hinkwaro wu fika sweswiwani wu komba leswaku ANC ri le ka 41%, DA yi le ka 22%, MK yi le ka 12%, loko EFF yona yi ri eka 9%. Mukhomi wa nkwama wa vandla ra EFF Omphile Mahutwe u ri a nga vulerisiwi hikuva vandla ra MK ri va susile eka xivandla xa vunharhu. U ri mbuyelo wa ntiyiso wa tikomba kahle loko ku hlayeriwa 90 wa tiphesente. We're not disappointed. I just said to you now, Christelda, majority of the metros are not in. I gave an example with eThekwini. Out of 865 VDs, only 308 when we were working here to where we were speaking was in. Ekurhuleni the same thing, Tshwane Joburg, they're in Mpumalanga. Murhangeri wa vandla ra DA John Steenhuisen u ri vandla ra ANC ri le kusuhi no lahlekela hi xivandla xo vandla leri fumaka eka nkarhi wa sweswi. Steenhuisen u ri u tsakile hi matirhelo ya vandla ka nhlawulo lowu. U ri loko a langutile mbuyelo wa DA yi tikomba onge yi ta khomela eka xivandla xa rona. I'm very happy. A lot of people had written the DA off. I mean, some people had polls showing we were going to get 17%. There were some journalists who wrote that they were going to write apologies if we got over 20%, and I'm looking forward to reading those in the papers. Some said you were heading to Harvard. Indeed, and I think some other people are going to be filling out Harvard forms, and I'm happy to sign them for them as well. Look, I mean, it's great. We've been able to hold on to our base, but if I look at the figures and the numbers, we've doubled our votes amongst Black South Africans in areas where we've not done so well in by-elections recently. We won all of those areas back. Vandla ra ANC ri lava ku tikuma ri na makutlula 40 wa tiphesente loko hlayeriwa tivhoti ku fika emakumu. Mutshamaxitulu wa vandla exifundzeninkulu xa Limpopo u vulavula hi matitwelo makwe hi mbuyelo wa nhlawulo eka nkarhi wa sweswi. Mathabatha u tlhela a vulavula hi mintirho yakwe exifundzeninkulu tanihi holobyenkulu. In terms of the allocation of seats, I think we'll add to the number of seats that we have. Satetano murhangeri wa vandla ra Action SA u ri ku nghena ka vandla ra MK ka nhlawulo wa nyan'waka hi swin'wana swi nga endla leswaku vandla rakwe ri nga tirhi kahle. Kasi namuntlha hi na vuhaxi byo hlawuleka bya mbuyelo wa nhlawulo tiko hinkwaro tanihiloko mbuyelo wu karhi wu fika. Mutirhikulori Amukelani Sombane u le ntsindza wa mbuyelo wa nhlawulo wa tiko hinkwaro kumbe ROC eGallagher Estate Midrand eJoni. Sweswi ya ka yena Twi. Hi khensile swinene kusuka estudio eJohannesburg ha khensa swinene hi mitisela mahungu yo hlawuleka kusuka IEC eMidrand la hi mitiselaka mahungu ya mbuyelo kumbe ku hlayiwa ka mbuyelo wa vuhlawuri kumbe wa nhlawulo. Kasi sweswiwani hi languta eka hungu ra MK a hi khale va bile kona vana ntsevu tin'hweti ntsena kambe va endle swo hlamarisa kusukela vusiku bya tolo va yime eka xiyimo xa vunharhu va le ku tirheni kahle swi le ku fambeni kahle hambi swi ri tano kuma hi kuma vuxokoxoko byo tala hi na muvulavuleri wa MK ku nga Nhlamulo Ndlela mi nge hi n'wi amukela avuxeni riperini riperini minjhani mama hi pfukile swinene ma vona ka mi le ku n'wayiteleni mina mahungu yo tsakisa swinene mahungu ma tsakisa mpela lama hi ma vonaka laha na timhaka leti ti vonakala ka xiphemu lexi a vanhu vo tala va tibyela ku ri nge fiki laha yi nga fika kona namuntlha mara kambe swa tikomba swa ku a president Zuma wa ha tshembiwa hi vanhu va khale na khale va n'wi tshemba van'wana a va hi hleka nkama loyi hi sungula project leyiwani a va hleketa ku ri hi nge humeleli kambe ke loko mo langisa xikirini namuntlha swa tikomba ku impela ntirho wa vulavuli. Mara mi endla yini swo hlamarisa mi endla yini swo hambana na van'wani ku va mi fikelela laha mi xanise ku yini ma ha ri vantshwa mo va na ntsevu wa tin'hweti ntsena mara se mi fikela mi nga kona a ku swi fanani mpela mara ke hi famba na amsholozi i political genius president Zuma se leswi mi swi vonaka la namuntlha swa tikomba ku ri impela loko swi ta ka timhaka ta politiki ku wa munhu loyi a nga n'wi tlulaka ka swona khale ka swona se strategy lexi mi ni vutisaka xona xi humaka president wa hina u va a vona ku ri ANC leyiwani a ka ha ri yona ANC leyi hi tivaka leyi nga ta swi kota ku humesa a vanhu va ntima
ka axiyimo lexi va nga ka xona sweswiwani swa ku vanhu namuntlha va tikuma va hava miti va hava muti va hava swakudya van'wanyana vana a va swi koti na ku ya eswikolweni ku hava na titliniki leto tirha na gezi a ka ha ri kona se i nkingha yikulu leyi se president Zuma a vula ku na ANC leyiwani a ka ri ANC leyi hi tivaka leyi tirhelaka vanhu se nge hi sungula a entity leyiwani va vitanaka Mkhonto wa Sizwe ku va yona option ya ku loko se hi ya ka ti-elections letiwani vanhu va va na option vanhu vo tala vunyingi va vona a va tibyele ku va nge voti se loko ku announce-wa Mkhonto wa Sizwe mi mi vona na n'wina ku yi ze yi khuphuka a lexi fana registration ya vanhu lava nga ta vota ya ka 4.4 million 77% ya vanhu valawo a ku ri youth na hamba u langisa ti-queue letiya a ti humeli ka ti-queue letiya ta ti-voting station na vanhu lava va humeli most ya vona ku ri vanhu va vatsongo se swa tikomba ku ri na youth ya hina yi teka a future ya vona serious. Ni twe mi vulavula hi mhaka ya titliliniki mi vulavula hi mhaka leyi vanhu va tekeriwa ku hansi hi yona va nga endleriwiki yona n'wina tanihi vandla rintshwa leri ri nga nambara ta le henhla a KwaZulu-Natal mi ya va endlela yini vanhu va le KwaZulu-Natal? No hina a hi phachele KwaZulu-Natal ntsena mi nga rivali ku ri sweswiwani before the end of vote counting day one we can easily have opposition official opposition party se a hi mhaka ya ku ri hi ta va endlela yini vanhu va le a Natal leswi fanele hi n'wisa swona leswaku manje hi ta va endlela yini vanhu hinkwavo na Ningizimu Afrika hikuva hina a hi langutisi ntsena ku ri ku na ti-problem ta le KZN ntsena hi langutise a tinkingha ta vanhu va ntima se hikuva hi vona number one priority ya hina hi vona va safaraka ku hindla vanhu van'wana hi vona va tshamaka emikhukhwini hi swini loko u sangusa kahle vanhu van'wanyana fana valungu makhaladi na maindia u nge kumi mulungu na khaladi ri tshama ka mikhukhu mara hina hi tshama ka mikhukhu se leswi hi lavaka ku swi focusaka swona leswaku fane hi endla investment ya infrastructure ka ti-rural areas president Zuma tshama swi endla miyexe ku na titliniki na lexona na police station mara police station ya ku i ti-lekisa huma ofisini a zanga ya ha tirha swilo na infrastructure liya hinkwayo a zanga ya ha tirhisiwa under administration ya Cyril Ramaphosa se loko se manje va vona ku ri state election how hi va lava se va vhunduka ke manje va ta commissioner a police station swa tikomba ku vanhu lava va timiselanga ku seva vanhu va hina va langise politika and va lava ku politika hi situation ya vanhu va hina se swi nge swi pfumeli hina se hi kona vanhu se va vulavurile fanele leswi hi swi endlaka hina leswaku hi tirha hi lunghisela vanhu va hina swa ku na vona vutomi bya vona byi humelela hayi hi khensile swinene hi khense nkarhi wa n'wina so i nhlamulo ndlela loyi a nga muvulavuleri wa MK loyi a hi vulavula na yena a hi hlamusela hi ta vandla rakwe hambiswiritano hi yisa emahlweni hi tlhela hi languta nakambe eka leswi nga le ku humeleni hinkwaswo laha hi nga kona hi languta mhaka ya mavandla hi ku hambanahambana ka wona hambiswiritano hi ta tlhela hi va na vanhu lava nga ta hi andlela mhaka leyi kahle vanhu lava nga ta hlela mhaka leyi hi kota ku twisisa leswaku xana swi fambisa ku yini swa mavandla lama nga kona laha kasi ku tlhela hi langusa hungu leri nga rhanga emahlweni ku ya hi mbuyelo wa tiko hinkwaro lowu ku fikela sweswi wu kombaka leswaku ANC ri le ka 41%, DA le ka 22%, MK le ka 12%, loko EFF yona yi ri eka 9%. mukhomi wa nkwama wa vandla ra EFF Omphile Mahutwe u ri a nga vulerisiwi hikuva vandla ra MK ri va susile ka xivandla xa vunharhu u ri mbuyelo wa ntiyiso wa tikomba kahle loko ku hlayeriwa 9 wa tiphesente. We're not disappointed. I just said to you now, Christelda, majority of the metros are not in. I gave an example with eThekwini. Out of 865 VDs, only 308 when we were working here to where we were speaking was in. Ekurhuleni the same thing, Tshwane Joburg, they're in Mpumalanga. Murhangeri wa vandla ra DA John Steenhuisen u ri vandla ra ANC ri le kusuhi no lahlekela hi xivandla xo va vandla leri fumaka eka nkarhi wa sweswi. Steenhuisen u ri u tsakile hi matirhelo ya vandla ka nhlawulo lowu u ri loko a langutile mbuyelo wa DA yi tikomba onge yi ta khomela ka xivandla xa rona.
I'm very happy. A lot of people had written the DA off. I mean, some people had polls showing we were going to get 17%. There were some journalists who wrote that they were going to write apologies if we got over 20%, and I'm looking forward to reading those in the papers. Some said you were heading to Harvard. Indeed, and I think some other people are going to be filling out Harvard forms, and I'm happy to sign them for them as well. Look, I mean, it's great. We've been able to hold on to our base, but if I look at the figures and the numbers, we've doubled our votes amongst Black South Africans in areas where we've not done so well in by-elections recently. We won all of those areas back. Vandla ANC ri lava ku tikuma ri na makutlula makumenhungu wa tiphesente loko hlayeriwa tivhoti ku fika emakumu. Mutshamaxitulu wa vanhu exifundzheninkulu xa Limpopo u vulavula hi matitwelo makwe hi mbuyelo wa nhlawulo eka nkarhi wa sweswi. Mathabatha u tlhela a vulavula hi mintirho yakwe exifundzheninkulu tanihi holobyenkulu. In terms of the allocation of seats, I think we'll add to the number of seats that we have. Satetano murhangeri wa vandla ra Action SA u ri ku nghena ka vandla ra MK ka nhlawulo wa nyan'waka hi swin'wana swi nga endla leswaku vandla rakwe ri nga tirhi kahle. Kasi ha ri na vuhaxi byo hlawuleka bya mbuyelo wa nhlawulo tiko hinkwaro tanihiloko mbuyelo wo karhi wu fika. Mutirhikulori Amukelani Sombane u le ntsindza wa mbuyelo wa nhlawulo wa tiko hinkwaro kumbe ROC eGallagher Estate Midrand eJoni nakambe tlhela ka yena Twi. Hi tlhela nakambe hi yisa emahlweni eka mhaka ya mbuyelo wa hina lava hi hlelaka sweswi enkarhini wa sweswi hi ta va hi ri na Professor Tinyiko Maluleke lava hi nga na vona kwala endzeni ka studio, kasi hi tlhela hi va na Dokodela Levindo lava na vona va nga ta va karhi va hi pfuna ku va hi andlala mhaka leyi. Avuxeni riperile ni ta rhanga hi n'wina Prof, mi nga hi byela a hi buleni kahle hi nga vula hina vateki va mahungu a hi tekele hansi kumbe hina vateki va mahungu na n'wina van'watipolitiki na van'wani hi nga va a hi tekele hansi vandla ra MK. Ya swi tikomba tani a hi nga anakanyi leswaku vandla ra ntsevu wa tin'hweti hi malembe ni nga ku na lembe a ri se heta ri nga va na vuyelo byo saseka hi ndlela leyi ri nga tirhisa swona ku fikela sweswi. Kambe swi tele leswi a swi tekeriwe hansi nyan'waka. I vandla ra MK i malunghiselelo ya IEC ongeti a va nga langutelanga nhlayo ya vanhu leyi nga huma i ku huma ka vantshwa va ya vota. Swi tele leswi a hi swi langutele hansi kambe xihlamariso lexikulu ka hinkwaswo hi xo xexo xa vandla ra MK leri ri kombisaka leswaku vandla ra ANC se hi roho ri taka endzhaku ka roho ka vandla ra ANC ri tlhela ri vanga ku tika lokukulu eka vandla ra EFF na le ka vandla ra DA hambi ra Inkatha le KZN ri vutle tivhoti to tala ngopfu leti khale a tiya eka mavandla yalawo. Se ni nga ku big surprise xihlamariso lexikulu nyan'waka eka nhlawulo lowu i MK. Yi khomiseni sweswo ni ta ka n'wina Dokodela Ndlovu, n'wina mi swi vonisa ku yini, ku humelele yini, i yini swi nga fambangi kahle? Swilo swi fambe kahle. Loko hi vulavula hi democracy hi vulavula hi mhaka ya ku ri munhu un'wana na un'wana wa swi kota kumbe wa pfumeriwa ku ri a va na vandla ra yena mara organizationally munhu a nga hleketa ku ri kumbe MK party i nge ti na swilo swa ku hlamarisa mara leswi swi ta kombisa swa ku ri kumbe a va endla ntirho wo tala vanhu va nga swi tivi ku ri ku na ntirho u humelelaka specifically ya KZN. Mara loko hi languta ndzhaku mavandla tipolotiki yo tala especially loko a ta towards the elections mavandla la a tirha kahle. Congress of the People, UDM, Independent Democrats na EFF. Mara loko hi languta nkarhi wa announcement ya MK party hi languta na support ya ko ikulukumba swinene ene quite interesting hi swona swa ku ri leswi va swi vulavulaka Prof swa ku ri va tseme IFP va tseme ANC va tsema na EFF. That's why KwaZulu Natal hi yo MK party that is leading.
se loko hi langutini ka mavandla lama mi ta languta ka ku na vandla ra ANC mi ta languta ku na vandla ra EFF lawa mi hetaka ku ma vulavula sweswi swi tikomba ku swilo swa vona swi cincile swinene ti ri hansi ti vote ta vona ku nga va ku ri na swo karhi leswi va nga swi fambisangi kahle kumbe hi tlhelo ra ku gangisa ti-vote hi nkarhi wa kumbe a va yo tekela hansi leswaku party leyiwani yintshwa leyi ku nga MK yi nga tshuka yi endla xihlamariso va endle ntirho wo tala swinene loko vanhu va famba laha a tipatwini hi tipostara ta yoho EFF na ANC tirhali ta EFF na ANC a ti tele swinene va endla na ti-door to door va endla swilo swo tala swa ti-YouTube na ti-WhatsApp mara u nga ri na vona lava va MK Party a va na ndlela ya vona ya ku ri va na support ya kahle mara va nga lavi ku ri vanhu vo tala va yi vona but also ku na mhaka ya ti-emotions loko ku ta ti-elections ku ta ti-emotions vanhu va fambisa ti-message to tala ti provoca ti-emotions ta vanhu and that's why loko va ya ku voteni va vota hi ndlela yona leyo based on the emotions that are raised hi nkarhi wo ntsanana kombela mi byela ku hi nga langutela yini eKwaZulu-Natal endzhaku ka loko hi vone nhlawulo lowuya hi vone MK yi rhange emahlweni swi le rivaleni leswaku MK yi ta va yoho yi nga ta gangisa wo tirha na yehe eku va yi fambisa mfumo wa le KZN MK yi tirhile kambe va yi pfunile na va ANC hi ku hlwela ku vona marhengu ya yona na ku yi advertisa mahala hi ku veni va tshamela ku yi tata emilon'weni va ringeta na ku yisa ti-court va yi pfunile swinene yi fika laha yi nga fika kona kambe eKwaZulu-Natal ni vona leswaku hi yona yi nga ta rhangela mfumo yi ngo ho xotanyana hi wo tirha na yehe loko yo ka yi nga fiki ka 50 hayi hi khensile swinene nkarhi wa n'wina valava i Professor Tinyiko Maluleke kasi lavan'wana i dokodela Levi Ndlovu lava va ta hi andlelela mhaka ya mbuyelo wa nhlawulo hi vuyisela ka n'wina kwaleno eAuckland Park rhandi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava nxavo wa dolara 8 rand 68 cents phondo i 13 rand 91 cents euro i 11 rand 20 cents kasi pula ya Botswana i 1 rand 10 cents minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha nsuku i $1,700 hi awunsi platinum i $1,601 hi awunsi nxavo wa oyili yimbisi i $107.60 hi mphongolo kasi ndlela leyo i mahungu lama hi mi khomele wona eka siku ra namuntlha riperile